Trubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nongyalam Jongka Khasi Students Union, North Khasi Hills District, Balalam Khamat da Usamla Ferdinand Kharkami, Menta kasi kilalet banyakandu ya Chancellor Jongka University of Science and Technology Meghalaya, u Makbubul Hok, banyakran halor kimat kibayade, bat kabaha kamiat kisamla pule. Khamtam na kabenta kitu kibawan na kilong yeng kibaduna hakayo kakot. Habakran cakilat pathai kubor. Hadien katay kajingi kendo u Chancellor ka USTM Usamla Ferdinand ulayat hu bana kalyang kaseng kalayo ya shibun kimat banyakran. Bat yathir ha kani kasngi bat kidang don ru kiba ompatla banpoi satya sya kajengkut. Henry Kibakom kaseng kadang yai buat din hakisngi bat kipor kibanangwan. Ulai thu baling ba kajing shimkya jong kaseng. Kidon hadu khat arut ki samla puli khasi kibawan na kilongyeng kibaduna ha kayo kakot. Kibayo ikajing puli a ha kate school ba USTM ha kakerdan undergraduate klem dadon kam bansiu pesa a. Usamla Ferdinand ulai thu bakaseng kalayo ru banyakren halor kabenta bakate ka skul ba kadeiru ban beteng ya kani kajing ai jing hikai e ya kisamla gi baduna ha kayo kakot wat ha kadan postgraduate batru na kabenta kitu ki bopuli doctor lani MBBS nadu menta usnem terter Chancellor jaka museum lor ki jini kendo jugi na ko support ni senam berkemau yu ba di sama pulih wan blowing ko ba kham guna rasio de kamdei ga simbol ko de lu senam aga nai ba yang ka isu ko jaka no social sini ka strict la ju ya do ko la ju ya ko ni ko sport di achievement ki ba mutau senam layo ki na graduate ba kada ko ba layo ban ai ya ka chipulih ne dan mono isu Ilai keren ru iki semua kuliah ki bla wa ban pindah ke kuliah juki ko cakap postgraduate ila personal syai bang petion idor ki login ki ba kamu kita ki lawan cak ki siu ban dia juki ila pau syai batan yang juki ru ila kuliah ban dirap kunjuru kani ka jisdang dong ne ka MBS ne malah yang juki ku ka sengi kwa ba ki semua kuliah yo shibon ka jirap man kadai ka stu ka ne ko jela juki kadon gajinya kabenta kabari hab ya shong ha ni hab diskos biang kade nomor ni pala dikoi ha contribution wo dia dei bede bat ka jing penduhi overall kade ka jing suknat ni ba na samla kasi jongi da ni compare untuk kisna mishwa bo juga National Institute of Science and Technology risk kepada hantai awak last time untuk sistem ajar fal jakandai perla affiliated pada lihu ya kena semua kasih juga kita ngapa before dengan kalian juga kita sendiri lah so ini I jeng jai I di awareness semua kasih juga kita boleh kamu saja juga jelas dari kadang ke universiti kadang ke sekolah ba kalau kita semua boleh yo ya kaji boleh kalau biang tunjuru ya kaji siu makam duna tahu sudah mulai di semua boleh juga apalah sini ajar ketika we ga achievement ba kisamlahi kila sotu ya jino kam jong ne ka school ba ne ko university ma kaput ka asam deng lai kan ru habedi bat ka jikami ka statement jong personal ke jong ko social media habedi bat ki ne ka election drive layat ka asam ko kisamla pule ka jela asam kinwan pulih leh dei nak liang juhu lai ju syai ba kamdon bata kadang-kadang kisamla kuliah nak asam kadang ka institute ko kandidan ba usala ba shim ki hindai kalian juga itu kesu ni la percaya ki ba kanam don kunu kita ba kin warai ki beriu ki bana bar jo ne ka jila ji panai ji kunde dan penuh kesu rai ni maintain be ya kane na du sistem ajar kendai ba kum kesu ba yang ba kisamla kuliah ki wan lungi ki betuk beri na ko jila ji kin yo hi ya ka ji yo kuliah le klem penuh kesu katahi kadang dia bat jini burung makian kadang dati bat weru berukam dia angle ai ke step jo kane ka risk aden kane kami kane ka USTM aba kane ka school ba kalai shibun ya ka jini erap ni sama kule bat oi ba kunalian keseng ni perso sya ki ne ki marjan kun ka asam
berjuang mendidik kapor na yang PSU ni ai kan ka oi ka tentien ka kandu iki basobha wat pen mi ikinunu ki jing penjaburom ya kadi ka institute kamtam ya kadi ka USDM kamtam kadi ka affairs to students ai bag students kin dio ban dio jing kule hobiang ha ai bikino kai ki professor di wan ni kin wan da politi hobiang ki pendek ka kamram ruski dai kudan kinunu ki ba wanle politics lane wanle business lane USDM ban pendu ya ka jimuntoi pat ya kini samla pule ki boyo ya ka jimuntoi hani ko USDM undergraduate ni layo ban thap karangun lem kanunu disiu ni dang persyang menta USDM ya ka postgraduate kaba kadang ka position kadang ka jingkran manyo kanu percentage position laju kaporu nilai persyang yang menta USDM ya ka MBS portfolio sit dari kane kadang berpadik lang berkasti komen kuata dari kata gi saya pun hadir portfolio dari ya kita tu kaba nakaliang jong u MHOP ula kubur balada kidon kita kini kuata video nakaliang ju kat baula ai position kamtam ya ki kena kiba yo ya ki jipule kiba yo ya ki marks performance ai jirap wangi select ini ki kena kiba wana boi ba na kamtam ya kare limba ji percentage ju na positive ru select untai ke kindon ki percentage chongki ba kamtam ya na ko jo kadit hi ba kin hap pet ya ka marks ila suggest ai jumut yu na du ki snem ki blalet kita stem ni kudu biang menteri ni ka minta kaba kene karandia kande nam ta jinrang kane tutorial kande nam ta thei amar kumbai tujui selo program hone don be jan pada nasbat jela de di kwa ban don burom ya jela chui ban numba ji ai jimut ai chi kai ya kane ka studio ba pun kam be kini karandia padalian jo sek ka ta pun ba liang jong MHOP tu nak ni kini pola ni di logo tu pola ya sakman liang burom ikina nu guest ke banaba lembah kemudian Korea